Babylon lengpi zu Vantil nina thulhangsap chu tunya hi isei diwa hi in Vannoi le sit pumpi a lengpi zun akham sa e ti chu kichin ta ini mo ta in tunya hi chi lengpi zu hi ipi a hi dam ti pa chu thu diwa inivat kit diwa ye chen hoi tan pathian thu ni ngai ki ni ti ven ka sei jing ta in Vantil thum thulhangsap hi tu ninununga dinga pathin in e ko now Vannoi le sit pumpia dinga final message abol na in hichikal wala pathin oging ta mi ko na hinung loading oging ta khana aungin ni chu akichai tai kitia thupun bung som lagup nan ain se hungi dingai tan hichima sa chu pathin leisit pumpi hi ahu hing nom walbe se ya chu isu chat ni le in na te diutia ko na lang sap he ka so pite ho pathin na ngai lu dai in pathin na lungsi dai Kristan na huing na penchu tunya hi ama thu banga kipilut dingleh kineu sa ta dongkot dinga lhagao thingin na hinga vetsahna thuta na pi sing ai in ye chen hi chi phat man tam ta hi he thim jing hi ti ve tuna ni chal hi tivin hi chi Babylon lengpi zu Noti minthangnu akona Vannoi le sit pumpi ong khamngol dan Vantil ninan alhangsap pen hi ga hi chen ke hi tivin thupun bung som na sagi chang khat chang nya pa in simpan ki nge hongin Vannoi le sit lenghon azon piu Noti nu chule azon than huina lengpi ga zu a Vannoi le sit chungcheng ho khamngol sa gam tui tam ta chunga to Noti chungnung nu talen mat vet sa ing kate chang ni na a chu in lhagao win gam thip lama ai pui to win a hi le hi chun pathian tei tom na min dim set alu sagi aki som nei sahim san thip chunga to numai khat kamun a hi chi sahim san thip chunga to numai nu chu koi a hi jong ki chen ta in sei ta ven chu jong le thupun bung som na sigi na hi chi Noti minthangnu chungchang mo hi sot lai pya video ki chen ta kan sei na jong ta in aling jong hing koing ka tinga chain lang le nangai su kai ki deu he angai lo zo si in tuni ka sei pe na ngai na ban wa ki chen ta na het ve deu hi e chule chang li na achun hi chinu mai nu chu pun san dup le pun san thip asilin sana hi song man tam le tui ko changan ki zemin chule akhuna chun thil thet ta le azon than huina be nen dim set sana khon khat aki choi ye ya chu amanu he pathin te tom nan adim se re ti in pun san dup le pun san thip asile ti in chule amanu hi nu ati chu mother a hi ati chu abana hi chinu hin chanu ama tabang mi jong tam ta ana ye ti chu Noti nu mi nu mother hi ja chu cha tam ta ana ye ti na he chu deng ta le mi thieng te adawin asugen the ye ati chu ato na chu mul sagi chunga tawa hi ati hin chule leisit leng ho chunga thunei vai pu a hi na hi numai akiti tinga le church vetsahna hi in nunga thing chu pathin hobung thieng hobung di vetsahna hi in numai Noti chu hobung di lo hobung thing lo force doctrine ki pun khom na chu ki sei na in zani hon jong in sei su ke ta win ya chu ama character si phate ke chai vet tingai la thupun bung som la thum na to ki bang chat Daniel bung sagina to ki bang chat in hi chi koi madang a hi point i sei jing sa Roman Catholic Church pop thane na nuya ki vai pu hobung chu hi in hi chi nu hi leisit pumpi lo so le dragon in thane na api ati chu he so let's say Father James O'Brien the fate of million lekhabwa sumpa chun hitina sayin Saturday hiela Sunday ni khukin hi hobung zo si nu Roman Catholic thane na het jing na hi Catholic a kon jam do hon ai mil po ve ti chu Father James O'Brien in jong alega sutna chu Catholic Church si hobung zo si mother he ti chu ki chen ta amo document na jong asai ya chu ka so piti ho Roman Catholic chungchang profession ki chen ta sei peni ei ho lungyer su tu mai mai hi po in Bible prophecy court ho zo si tamang cha apathirin ei sei piu chung ke china I het chino to a amho document le amho ta san le a doctrine zo sivin Roman Catholic Church ki sei na ai mo ti ki chen ta phun do jing he hi chu pathin thu lo pi dan chu he ni khat ding le reformer ma sa zo si le hobunga pathin thu an hegil le lhagao thing pui mi na sata ta hoin Catholic Church pop hi antichrist a hi ti ki chen ta asai na document zo si kan ta do ki di hi chi phat dong chi ni man di
ai la ni cho zo si hi all chan ane thi ma sai ti ve tu pun bung som sigi chang li na ju sim kin ai le hi chinu mai nu chu pun san dup le pun san thip asilin sana hi song man tam le tui ko chang na ki zemin chule a khut a chun thil thet ta le azon than huina be nen dim set sana khon khat a ki choi ye ya chu tu na hi thil tam ta isei ta lo diwa in hi chi a khut na a choi sana khon hi chi sunga lengpi zu adok pen chu hi tu na isei no ma chu hi ya chu vantil ni na pen chun thu thulhangsap ha thu pun bung som li chang get na chu in vantil ani na chun vantil masapa nunga zuin azon than huina si a alunghan na lengpi zu chitin nam tin le phungtin don sa a babylon khopi chung nung ta chu achim tai ati ya chu hi chi zuwa hi kham kha wa he tu nya kang chalai da ha diwi bible in zong ki chen ta idal ha na diun warning avela velen abolin tu pun bung som la get chang ni chang lia chu siwai le ama chun osang ta chung nungin asam kit tai di chu vantil chun babylon khopi chung nung cha achim tai thilo ho chen na le lhagao bu ho zo si ki hen khom na chu le wacha bu thet ta ho ki hen na bom aso tai aze chu i hamiti le amanu azon than hui zuwa ko na lunghan leng pi ga zuwa chu chitin nam tin ki sep lugama hi tai ka so pi te ho ka kham poi ti lo dingo ke wang kanat pha poi ti the lo di bible in chitin nam tin zo si ki sep wa kham ngola hi ati sai pathin pui nil diu ham Vannoi le sit leng ho amanu cho to azongun chule amanu nop sa wala kona Vannoi le sit sumkol vi ho haudo gama hi ve tin asami nahi ya chu last day adinga hi chinu hin roll in ta play ding bible prophecy na avela fakase hi chia khamol khaim vaile tunya bible na sehi nga hi tv hi chun vantil chun vana konin hitin ase kaza in vo kamite nang ho amanu chon sit na chu na chan kha lo na dingule amanu to niki su mang tha lo na dingun amanu a kon chun hong do un aze chu amanu chon sit vana akidong hil tai athin mo na chang si pathinin agel do hi tai van adong hil tai ati chu pathinin jong a chon sit na hi amo vet nom lo hi tai action la loi ding nom hi tai ati na hi chu ya chu vantil chun ging ta hung do loi bin kami ti hung do loi bin ati ka so pe te ho ya chu tu nya hi chi aleng pi zu Vannoi pum pi kham ngol no chu ipi ham pathin pha ki chen tai vet ding hi chi azu hi amanu zo thuil force doctrine ki sei na chu hi ya chu tu ni hi chu hola hi in kham ngol kha wa la ka so pi te ho gang chala pathin na ko do nom he ti hi het di we hi chi nu leng pi zu hi a ha jing zu la adinga zu na sapen le zu tui pen mi zo sin ada ha zo lo zu chu hi aina a kham ngol zo si thiding a hi in ye chun kami te hong do loi bin ta pathi ne e ko naw he hi chi zu don kha hi anoma nom he society la jong kil ha thei loi le pa yong tam ta ki nei mi to ki tu mo na jong lo da ha he ka so pi te ho a hin la hi chi zu kham zo si bible babylon ko pi chung nung to su chi mam ding he ti in to na hi lo hi gel nep thei poi hi chi zu ho chu khat nga be hi ti win pathian dan to pi so ma ki chai tai hi chi hin Noti minthangnu lengpi zu la adinga zutfu loi pen le aman tam pen loi mi zo sin no ma sa pen le meng jeng zunga adon jing khat chu he ani na sunday ni khu hi pakai ni khu thi nga hi chong hi atuya tui chot tui dan chu chi zu number 2 pen jong hi tui mo hi chu da ha zo chi hi lo he ka so pi te ho athum na go thim la to secret rapture kiti jong hi amanu zu sim la dinga zu thu loi pe nei kit ne azu sim mo hi aman thom khat sam lo he ka so pi to anoma no atuya tui thei i don kha kal si chu da ha ai jesu krista ta na ti lawa ichi zu ai ki da zo lo de he ka so pi te ho ye chun tu ni in pathi ning akin yaw san ta ti we alina mihim lhagao thi theilo mihim hi athi ting le ahing khat umme tia ta san na ichi ama zu sim la dinga anna sapen loi a loi pen a chi loi pen na sapen khat choi in leisit pompi thilha hin ho lo na ichi doctrine ko na hong ki pan he
กูกิจาเตละจงที่ละปูขัดนับปะเทียนวินอินโซเลฮีอินตีว่าอิตาสันเทนาวจงฮิจิอากอนหำกิปันอ๋ออ่างานอินนบนบเนี่ยเทหิตายอาทิงอบุขันนิงอมตะปอยเบบิลอนจุดตุยมองเฮชอย first class classic wine กันเฮชอยอ๋ออากุบนะตุนสดไม่ดีลมิดเทโลฮิจิซัวฮิจิตุยมอเป็นตีดิมโลจุตุยมองเฮชอยอาศัยนะปริสโกมาจอนสินะทุพาจอยจุดตุยละจุดตุยลอยไอ้วันจุดจีเป็นที่คอมมอนเบลโลจ้อกรุ๊ปขัดเสะมีขังโตดอมากี่หัวบุญจิซูเฮดอนี่อินไว้จุดเจ็บหมออินฮิจิเป็นที่กิโมเจ็บกินเราอ๋อagain baptism model di lo hi chiong he ama ju sim hi in akon pau het lo tho hi chiong he ama ju sim la dinga ju chi loi khat he ka so pi te ho hi chu ho chang se chi noti minthangnu lengpi ju Vannoi chitin nam tin akham ngol sa nga chu in atuya tui da ha ye dikal si chu da ha thei te lo hi ai la ka so pi te ho tunai Jesu Krista tahat na wangle amingai lut na le alung sit na wanga hi chi hozo si hi chi zu chi ta hi chi noti nu leng pi zu hi ki da ha thei diwa he tuai hi chi noti nu leng pi zu si moi khat na pathin pha ko nai vet ningo Bible in ki chen ta hi chi zu kham hi asit dan le a kho dan pa hi asai dan pha de ke chai vet diwe a khat na pathin dan thu a ki chai tai ti in dan thui ki chai thei mo ham ka so pi te ho pathin thun ki chen ta se luk bung som na gup chang som na sagi ai wangin dan thu hal si cha khat aman tha sangin van le ki tol mang abei zoi adan thu man tha sanga hi chi lei si ni pathin aman ding abei zoi ti ele aman ding abei zo pen man tu nya aman nai lo ai le iti pathin dan thu mangai ki ti thei ham ka so pi te ho hi chi hi no tinu leng pi zu la kham ngol na pen khat ai sia mi ho hin amot amenga thu se he hi chi amot amenga khong ho la chu izaw lo ni da pathin in tu nya lim do dinga ai ko he rom bung thum chang som tum na khat ita san ta je wa chu dan thu be hitam a hi poi dan thu ki phut dat zo hi bo ve ita san ta je wa chu pathin dan ki phut dat he ati in dan thu ki di chu abaye tin pathin thun a hil khapon a he first zone bung thum chang li ko hel a chon sia chu dan thu su ke hi dan thu su ke ma chu chon sit a hi tu ni chan ya chon sit ja lei sit bu hi lo ham ko ham chon sit a bai tai ti dinga chon sit a bai tai ti thei lo ai iti dan thu be ti ham ko so pi te ho chon sit chu dan thu pal ke hin dan thu pal ke ong chon sit he ati chu ki chen ta tu nya ilung thim wa hi i khum lut wa ita san nge wai le hi chi zui kham na wa ko nai iliam chat ye ti pathinin e hi lo he ani na a sunday ni khu he pakai ni khu thi nga hi tia kham ngol na leng pi zu cho hi in bible in sunday ni khu he pakai ni khu thi nga khel mong hinam new testament na chun haptani ma sa sunday ki ti ve ge ki mu in a hin la hi chi ve ge ho si hi jesu christa resurrection account sei na nga na hi in hi che chun sabat mi chu sunday ki khel tai ti ki sei na am kha po in a hin la store nga ani sabat i ti pe no hi new testament pum pia 59 times a ki sim lo thai jin a hi hi chu ho chu vetsahna mai hi lo pathin mi te zo si a ki khop khoma pathin thu asim naw nga ne ai la ka so bi tyo majority rules it is you long atam zo vote kila ding it is you long bible la chor nga ni New Testament se sunga som nga le ko zen pi ki sim da Sunday ni khutia het pe no chu 8 times bo ga ki mo chu it's te ni hi ki ta tu ding hitale argument chu 59 pen chun azo ma hi lo ong ya chu logical reasoning mai zinga zong hi ni ma sani Sunday ni hi pathi ni khuthi nga hi tai ta ki khial sa ki ti hi a hi thei mong zong hi lo hi la he Bible chang khat ni ga sim do hi ti win luk bung li chang som le gup chuin a sailit do na nazareth khwa hongin chuin a chon ngei bangin chor nga nin ke khop nei na lut in pathin thu sim ding a ding tai pathin thu sim na chu pathin ho khom na tin hai chula jesu christian hi chu a chon ngei na bangin abole ti chula ni khat ni abole hi po in lifetime a abole he ti nai hu hing pu in chor nga ni nit dan ki chen ta a ni hi lo hi ai la farisi mi phale mon chor nga ni su ke pa dan lo pa ti oi Pharisee so chu ko hiya
hu hing pu chornga ni khu simpa van le si simpa chu a oi mo theu ham van le si simpan chornga ania thilpha bol dan nge hi koi ham chornga nia abong chal khat ko khwa khilu na kai do lo dinga ti ho tho hil chu chornga nia chu thilpha chu bol nge hi chornga ni kit hi ki pa na thilpha bol na pathin ho khom na zo hi dinga hin again thei ho alieng vai te ho su hal na ding in ai la mi chunga pogi si khom na ding ai poi ta jesu christian chornga ani chu zang khai ta man ding dan having ta man ding dan ze hi lo pathin ngai lu na wanga lung sungil ta ki pan nei ta chornga ni man dan ai hil naw zo chu hi tu nya hu hing pu nung i zui deu ha first zon nung pu ho le git lo lung thim pu ho nung i zui deu ham tu nin ki hanin sol cha te bung som la sigi chang ni chuin pol a chon ngai na bangin chornga ni thum sungin pathin le khawa konin thua su to pe ati chula ibiza polin chornga ni chon ngai da banga man ham ama chon avet ton jingle azui jing a hu hing pu jesu krista chon ngai da banga chornga ani dan chu kichen ta pathin thwa ki moi tunia sol cha pol se chu hu hing na le pathin mu chit na ine yuwa aiwa ama chon ngai na pathin dan thun kichen ta se a chornga ni ani pen chu iti da na imu sit kit diu ham krista chon ma chon ni hi ti chu kichen ta pathin thun ei hi lo he athum na leng pi zu chu gu thim la taw secret rapture kiti hi a he it is a sweet priest manuel lakunza 1731 to 1801 ama lekhabuzi in ho a kona hang kon do in Hiche secret rapture ta san ho hin two stage return of jesus kiti ta san win abana Scottish minister Edward Irving in 1800s vela antichrist masanga hobung go thima ki lamang ding tia ahin sei pat kita chu tulai hola pastor on kho len a hil hil kin ho ina thupun le khabu I het chin masang wai hobung ki lamang ninga hil ta chu hi ti chu ya chu ita san now hi satan in abum ngol de cho ka so pite ho chi chu zu kham ngol na chui cho gu thimla to secret rap chala leng pi zu kham ngol na pen jong hi na samo mong heti na abana Plymouth Braden movement founder John Nelson Darby in 19th century realizing rapture hi dispensationalist theology ho sunga ahin hab betan hi chu USA gama Scott Free Reference Bible ha ta ahin su min thang do hitai abana 20th century vel lain hellen si bu wa kon evangelical sunga ha tan hong ki sai tha ki tai di chu gu thimla to secret rap chal leng pi zu khamngol nei na samomong ei hola azu common pen chu chi Nelson Darby ho akon hong ki panna hi cha ko na chu Scott Philin Bible dictionary ho ahin koilut na dispensationalist theology ho in cho ahin hilwa Bible student ho tulai ansei le tulai ya crusade ho hung kil kit wai le hi cho ta popular hajinga na hi ta chu cho harlen si le khabu kiti wai cho ta bang hi popular novels type ma ki su Bible hi tina sei tim lo thu sim se ya ki sei na I khamngol dan na chu I pastor I reverend I hobung ho jong khamngol jing hi cha hi ain la ka so pite ho tu nya hi pathinin nangai lu ji a na hu hinga hi in so tiang ta la thu ta he dinga na dei in hi ji leng pi zu I khamngol na wa ko nai lim do dinga ei dei we Babylon khu pi chung nung a leng pi zu khamngol na muna su chim tha le su mang tha em diwa pathinin ei la do we po I pamai wal ve ka so pite ho ye chon pathin thu e thei ding in tu ning ki ging hi ti ven hi cho ta bang novels book mai ho ko na hung popular leng pi zu khamngol na doctrine la thei lo ho ti taute movie ta banga ain tho mai ja pathin thu dana ki la jin Bible a basing cham lo hi cho ta bang ho hi tunin ki hep sa ta po hi ti ve thu pun bung kha chang si ki ju sim tinga le vevin pa kai chu mai ho to ki lonin ho nge chule mit zo sinamo ding asun ho ta jing zo amo di wa hi chule le sit nam tin le phung tin op a chup chup ding wa hi chuti ding a hi amen ya chu ko so pi ti ho pa kai jesu christa hong ding ni khu hi mit zo sinamo ding na khang zo sina za the hi ding ting tal ni khula ani khulo pi pen hi ding le si ki chei ni chat jong hi ding ai Hichikal wala chu events adang dang sei be dingum loe ya chu jesu christa mi thing te puya hong na ding ni khui secret him to ki sei poi di chu pathin tun cham kim ta e hi lo he ali na mi him lhagao te thailo ta san na leng pi zu kham na hi a hi kin na he mi him khat hi athi teng ta le achi ta lo khat ta bang umma gel jing na hi cho ta bang ho hi ivet nai le leng pi zu kham ngol na he
mi him hung kisim nan hi ve hi ti win Genesis bung ni chang sigi ju simai le ichun pakai pathinin tula le sit le nganin mi him a hin simin mi him na hom te ni sunga chu ama hin hu ai lut pi ai le mi him chu mi hung khat ong hi do tai pathinin mi him a hin sima chu le sit le pathin hu kiti hi a hin man cha mi hing hung ki su he ai la le sit minus pathin hu chong hi ting del mit thi kiti jing ai he a chu le sit le pathinin mi him na ko ma hai no a khum ti lo hi mi him ta sa sunga thil dang im cham lo ai I thi zo ting ta le ka thi zo ting ta le sun neu ta bang khat hi ka ta sa sunga ko na hung leng do a le si na hi leng le le a kap amau ho ka in sung mi ti ho ai lo le ai na ball gan ti ho amu da ding a hot ball ding a phula ding ti ho ta bang ta san noi ka so pi ti ho thila thui le hi in hi ta bang leng pi zu kham ngol na hi hi chin Noti minthangnu a ko na hung ki pa na hi in ya chu ta bang ta san ho hi diabol hap la hi win pathinin babylon ko pi to su mang tha ding hi tu ne hi chala ko na su mang tha im lo na di win tun hin lim do ti weti pathine ai ko na hi ecclesiastes bung ko changa mithin im cha het na nei po ati adam laiwa mi ne ngai lut naw mi ne hot naw na to na tham gun ani ho zo si abon cha mangai tai ti su mi thi tiang ta het na ki timom poi ti nai chu ya chu kanu ham kapi ham kaloi ka pai ka sopi ku ka naw ka ngai lu kha man chu kum chi le alhana ki vil loi la si khan te ti ho ta bang gial no ta bangoi thila thui la he ka sopi te ho gang chala hi che leng pi zu kham na ko na hi pathin lim do dinga e ko he angan a leng pi zu kham ngol na ki chu inup nup ne the hi tai a thinga bu ki khan ta poi tia kham ngol de na leng pi zu e kit ne ka sopi te ho bible background tham kha het na de we neu cha ka sing ka ti Bible la miem te hon sa ni ne masang ma ahin ku sauda na zo veleu chen Adam zako som thamal hingin Metusela zako som guble ko hingin ai abala no azon zako som ngan hingin hi millionaire mi an hidi di ucho ai wanga sani azwa mi min ku hungum dan heve kit leu chen ka hin khu kum som sigi bo hitan Adam thei ta jang som get bo hitai ati drastical change hicho mi him ne le cham ki khela pat nai ya chu mi him te sani azwa in ko so even ai le Abraham was only 175 years ong hita 200 years ong hingzo talo Mosi ho 120 years bong hita ya chu even ting ai le ne le cha kiti yong hi mi him chon sin an la ma sat pen na chu ni he ya chu pathin ki chen ta ai ko na chu jing hi tiwin ke ma ka thin bong hin na ho jong thingun ati mi thing tho ho pathin mit wa mi thing tho ho chun leisi na achon anun akhan alungel amit vet iza kaya athin su ke banga chu ani acha jong adon jong abon cha thing ding hiti pathini ai hil naw he so hi nil nil ngai lo bible apha chu tu dat un ati he chung ka so bi te ho pathin thing pathin pha I ho he pathin bu I ho lo he ti chu tunin hechin hiti wen Hitobang Babylon lengpi zu I kham ngol nawa konin tunin lim do hi tiwet hi ki ko naw he agup na tun sot mai dil mit thei lo ding hi chi hina sata a Christian ti ho lhagao lengpi zu a kham ngol na gim nei pen khat jong so hi na he pathin mai dila chu mi chon si ho chu thi thei lo le mai mit thei lo ton shot a go gon ton shot ke chele ton shot ke ton shot ke ton shot ke ton shot ke ton shot hi kit ding ngai tu mong tong vo Hitobang chu tun sot ki ju ngai tu momong tong wo agial jium lo ta cho unimaginable expression ta cho tun sot ngai tu tang wo hita cho me ya mi ki haling ki ti momong cho ka so pi to pathin hi mi gilau ta pathina sui cho pathin hi mi phamo ta pathina sui cho pathin cho bible in thudi ta thutan pathin hi a god of just a hati hilawong keng chon sit na yong so mai dila go di hanang le tul khat a tha mai mai ja kum sang gup chana ki go mai mai yong chi vat nai le hing se ta cho thu tan na dinga jong ai le tun so la ki go kit ding tun so ki go kit ding a chei na le ken yong ani senior be se ding mai dila hang lut nu kha aw ko ma chi ep na thu la lam e ba hi chan ni ki thu ta an ti dinga mi cho na jok sa leng do thei cho ko so pi ti ho ya chu ingai tu ngai he Hitobang hi bible thil dan e po ye ka so pi ti ho thupun bong som ni chang som chule amol hem la diabol chu maila kat mai ka dil sunga cha sat lut ta ve hi cha chun sahim le thim ga hreng zom omui amo chang chu atun so ge asu na jana thu gim na sata thu jing diwa he
chilaya tun sot kiti pen hi Greek pawa chu ions kiti hi chu English pawa hong ki translate na di ta pen chu an age or lifetime ti nai alang khat asai dinga chu hin khulum ke ti nai chu hi chi kam chang ma chu Exodus bung som nil gup no le Deuteronomy bung som nil thum chang thum no akimangin Israel cha te chu su akivul diwa pathinin thupi hi chi su ho chu abilo vu pi ting ta le no ho dinga aton so na su wa pang ni ngai tai ati ai le hi chu ho lo chu tun so na amo su hi jing bam pu chang ya hi chi lai context sa dinga tun so asei pen chu only 1 or 2 generation kai ya chu lifetime hin khulum ke sei na ti nai ya chu mai dil ki ti hin mi chon si te chu ahal ding I chan ya so ahal ding ham koi ma chan a measure of time akinei poi ai la pathinin a chon dung zui ta le a to dung zui ya ki pa man a pi ding chuting ta le god na zong a pi de ti ki chen ta pathin thun ai hiloi ya chu mai dil chu khat vei thu na hai tai ka fam jing dei poi I chan ham khat wang chu phat ala thau di ai hin la tun sot ai poi ti chu pathin thun ai hil naw hi chu nga chu tun sot ki ti forever ki ti Bible 56 time oma hi in abon chake ya ama khang chan ki sei na ngan an hi thupon bung som ni chang som na chu simai le hi chun wana ko ni mei hong khilai mi chon sio chu akawam su hil tai ati ya chu tun sot mei kong pen chun tun so na aka wam hil ding hi chu ki chen ta pathin thun ei hil hi chi thudol hi Noti nu lengpi zuwa khamngol na kim nei ta kha chuin ka sopi dio hi chia ko na iliam do lo lai siwa pathin thu gilta le pathin mi ngei lu na I het thim thei lo diwe tun sot mei dila ki thei lo wa mi chon si ki pen sa yin ki ti hi sopi dio a god of sadistic nature of its side he is so Bible twil da nei poi ti ki chen ta tu na isei do no me asagi na priest ko ma chon sit thu pha choi Hiche hi Christian religion la dinga inu penu khamngol na in chuting ta la Christian dang ho la azong hi cho ta bang khamngol na hi hung nai che me the ai chu one world religion ecumenism movement tui sahim le sahim ki khot jop na phat hung thung wa dinga in ai la ka sopi te hi chi hi Babylon zu khamngol na hi chi hi Noti minthangnu lengpi zu chi loi khat choi in hi cha khamngol zo siam thiding he ti pathen ki chen ta sei hi ga veleu chen hilaya document a ki zi pen hi pop hoi John 6 nei dam na tha nei da no chana the son of man has authority on earth to forgive sins and exercise this divine power by virtue of his divine authority he give this power to man the popes to exercise in his name ati koi min le koi thanei na hi jong le mi him ki ti chun John 6 nei dam na tha nei lo hi le hi Hitobang thil hi thei lo pen chu pop in kanai a hi ati hi chi hin Noti minthangnu lengpi zu khamngol na pian chu hi in agima gim nei Hitobang ta amim khan pathian pan mun achu ki ti he pathian tei to ma sang pen hi ti zu ki chen ta het deu he aget na baptism model di lo hi chi hi tulai Christian tam ta khamngol na jong he baptism model ki ti hi tui ki bu khum tholo yomin hi chu Catholic Church Methodist Presbyterian Lutheran za um bin he Jeng ta le baptism model he abong loi sprinkling tui chap for bolvin tui the thoti dingam Protestant Church Reformer Church Anglican Episcopalian kiti ho za win jeng ta le immersion kiti kin in he chu Baptist Eastern Orthodox Church of Christ Pentecost 7-day Adventist kiti ho ki nei immersion baptism kiti bo hi Bible ai hil danu chu hi in adang the tho bu khum elo le flek nu ya lut ki tiong za umin hi cho ta bang hi Bible twil khat champon abong loi now sen tui the khum jinga baptai sang hi tai ta bol pe loi umin hi cho ta bang hi Bible twil khat champon pathin thun a hin lo ho chu Noti minthangnu lengpi zu khamngol na in hi ta banga lengpi zu khamngol na kihilna di lo first doctrine ho si hi Babylon khupi ki su chim namuna ki su chim tha su mang hidinga he ati Bible chung ki chen tan sayin nang ho chi win nam tina mizo si sayun ga siman lang apa cha chu le lhagao thing min baptize ka bolun Matthew bung som ni le chang som la ko akona pau het lo tho hi chi pau het lo tho ki ti hi Noti minthangnu lengpi zu khamngol la na saloi ta khat lhagawa khamngol na ki huloa physically azong het theilwa ngol na khan he chi
ya chu hi chi kham ngol ho zo si yong hi pathin in ki chen ta babylon ko pi chung to su mang tham ding hi ati hi hi chia ko na ilim do thaina sun diu chu pathin thudi ta chu het nga in hi chi het lo annon ki ti pen hi bible original manuscript ma chu lo ai hi chi language si hi chi hi mi gam dang pau i het lo ho kisaina hi dinga bible le do hon thu chang a hin zo be mei mei he ti na hi chu ewa e hon chi annon pa chu ikila khawa ari chi ti tabang khana thona pa ho hi pau het lo dan hom kilai ta bible hi chalaya pau het lo ti pen hi just foreign language sei na mei mei in ari chi sap le le ding ho hi lo hi chu i het chin ya pathian thun e hil chu he ka so pi tio first corinthians mu som le li chang ko na chu tabang ma chu nang ho mi het be dinga na layu na sei lo wali ipi na sei hi ti ka het ding ham no ho gu ho ma thu sei tabang na hi wa hi ati ya chu pau het lo tho ki ti hi just another language translation ki ho mei mei hung hi ai vetsahna chu pentecost layang chu pau chom chom namza chom chom ki khom khom ai ai ma mi zo sin ama ma pa wa thu za oi hi chi cho sei nai phun chei chu ya ngi chei chu ya lhagao thil pi ta banga pau het lo thona ki ti bible la mu khalo ai chule first corinthians bung son li chang ko ti sim ki ti ngai le a hi wangin hobunga pau chu ma thu cheng sang som ka sei sangin het na lung thima thu nga sei ka dei joy ya chu bible in just another language ke pau chu english pau a ki le do ai loi le russia pau german pau jews pau ki do chu thado pau a het thyang ki le do chu chu sei nai boi ka so pi do ya chu pau het lo tho ki ti thil da nga la koi ki ti hi Noti minthangnu lengpi zo khamngol na in hi chia khamngol zo si yong bible in babylon khu pi chung to su chimam ding hi ta vantil aging ta same tunya koi koi khamngol wam so piti ho lim pha nei ta yi thuchi bung som le ni chang som ni le ni na chun zo le nal thu jing se ya pangkam sung chu pakaya ding in thet ta hi hi chi noti minthangnu kam su ko ra hung do yo si Vannoi chi tin nam tin khamngol na kilep hla na zo le nal force doctrine ho hi pakai jin a thet ta hi ti chu ki chen ta pathen tun e het sa ka so pi tio i khamngol naw le ilam vai na wa ko nai pathinin tu nya hi lim do kit ding le khuwa cha te banga chon kit dinga pathinin a hu eng na thu ta tu nya het sa oi vantil chon ogin ta na samin vo kami te amanu chon sit na a su mang thale chan thanom na lo diwin hung do win ati a ye chu a chon sit nan van a hol tai ati pathinin hi chunu chon sit na le azo le anal ho hi amo vet ta lo ding hi ya gang chara pathina ain su chimba ding ain su mang tha wa ding hi chia chu thidinga pathina dei po in mang tha dinga na dei lo hi ya chu ka cha te atia hung do loin ati tunya pathin ko no o hi a pakai o za thei yo si in hi chi babylon khupi chung nu a lengpi zu sanakhon lamvei na lampia kona pathinin hung kilekit ingin tunin e ko win pathin ko no ha phat chan ki sani ti beti hi pakai mina tunya kitip naw he next episode na kona hi vantil thumna thulhangsap in pat diwei ta in ikimu kit ka sin pathin dam nai patawa